Dobar dan, poštovani predsjedniče, dragi gosti, dobrodošli na prijem prve generacije programa Varvalika Romi u javnoj upravi Republike Srbije. Molim predsjednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nam se obrati. Predsjedniče, izvolite. Mimo Latijane, naša postavljica u svojim filmovima, estetski izletire robe kao globalna aristokratija. Kažem, globalno lista niti plemenita državne spaja Roma koji ne pevaju Borka, Borek i Puškin, a u kojima su narodno zavoliče srte piše ili govor, ili Miguel Cervantes. Svi smo slušali Carmen Georgea Bizeta, čuli je Jimi Hendrix, je kroz ime svog trija dao posvet najnovitijih muzičarima povezovanog programa. Vi mladi ljudi imate privilegiju da pripadate istom narodu kao Michael Caine, Charlie Chaplin, Lou Reed, Bob Hoskins, Pablo Picasso, Rita Hayworth, Laura Flores, Paco de Lucia. Ali od toga je strava se da se nakljubi. Našoj Srbiji proizvenje da imamo mnogih fantastičnih ljudi, Šobana Zaradovića, Ofelja srpske muzičke scene, pa do Bajrama Baja Sejtovića, Nikina, koji je bio evropska prva uključena evropskih povezija prostora kroz veliki veliki i sovjetski evropski unije, kad se vada za evropske manjinske prava vlade Srbije. Razločni pogled svet koji osnovu svojim zemljama za nas u Srbiji iskušli u vremenu na sebe za Španica. Sada, kada se ono ovdje govorim, ljudi se uključuju uslužni izbori na tajnu da nam nešto tako. Ovo govorim zato što verujem u vašu snagu, verujem u snagu društva, da razumem koliko smo jedni ljudima potrebni. Jer da budem sasvim slobodan, danas naša budućnost dobrim demo zavisi od toga koliko ćemo zajednički razbiti veravljeni zavisi od mnogo. 12,5% vas predstavlja radnu snagu od naše zemlje. Vi ste ti koji ne možete da vrlo investitori. Vi ste ti koji ne možete da napravimo rastu od ovog priznanja. Bez vas ne su priznanja. I ne jedno izbor. Naši izbor. Da se vi osjećate i da budete srećni u svojoj zemlji, u svojoj Srbiji koju vodite jedan promijeniti, koja je ništa manje ne pripada vama, koliko pripada nama, koji pripada drugim narodima. Zato sam uveren da vaša velika dostignuća u budućnosti će značiti da dobijete mjesto u administraciji gradova Srbije iz kojih dolazite u administraciji Srbije, u administraciji naše severne pokrajine Vojvodine. Raduje me da je danas ovde cela Srbija ravnomerno zastupljena. Neki dolaze iz Niša, Niške banje, Novog Sada, Rijeka, Kragujevac, Stari Bananac, Krnješevac, Korevac, Pirot, Lora, Kruševac, Kostanika, Kikin, Vladičnica, Lajkovca, Ravno, Sela, Bele, Palanke. Vidio sam mnogo divno izgled, tamo smo djeca u školi u Belopalacu. Tamo smo dole u školi, mnogo, se vidi iz Belopalaca. Mladinac sa Vladičkom, kaže, kad sam do Pečke, Jakova, Prokoplja, Kukovca. I umalo da zaboravim Berlin, ovde je jedan naš nekih Berlina. Program Varvalika, Nacionalna akademija za javnu upravu je upravo dokaz. Mali dokaz naše posvećenosti, više dokaz vaše posvećenosti obrazovanju celokupne romske populacije za rad organima uprave. Jer Srbija mora da bude u apsolutnom smislu te reči inkluzivno društvo
i iste odgovore kao i svi njeni građani. I želim da vam kažem da to nije sve. Nešto smo radili po pitanju ekonomske podrške, preduzetničku duhu, od mladih doma, da različno da smo da smo još malo više, da se zahvalim vama da ste ufili, da se zahvalim ministra Čomić, da se zahvalim svima koji su trudili energiju rada, uložili u javljaju i dalje nedovoljno da velike rezultate, ali ako više sigurno sam da je ovo danas što činimo na svečan način, jeste još jedan prinos, ne samo bolje da to vremena, već tome da ne vidimo razliku između nas, da ponavljamo sve ono što možemo mi, možete i vi, jer ne postoji u stvari i mi, sve vreme ono što je država. I zato želim da mnogo uspeha, želim da će budete i ponosni na vas, želim da ste najbolji mogući budućnosti za vašu decu. Želim vam svaki uspeh u radu. Neka živi romski narod, živi se. Hvala predsjedniče. Molim polaznicu programa Baralipe Tamaru Asković da nam se obrati. Dobar dan. Meni je pripala čast da se u svoje ime i u ime svojih kolega zahvalim romskoj zajednici. Da se zahvalim svima onima koji su radili i koji rade na poboljšanju položaja romske zajednice, jer bez njihovih temelja mi danas ne bismo bili ovdje. Zahvalila bih se našim roditeljima koji su nas uz veliki trud i odricanja uspeli da odškoluju i vaspitaju tako da budemo ponosni na naše romsko poreklo i na srpsko državljanstvo. Meni su roditelji često govorili da jedino što mogu da mi pruže jeste obrazovanje, kako bih sutra dan imala bolji život. To isto su i moji kolegama roditelji govorili. Ali u trenutku kada smo stekli zvanje akademskih građanina ove zemlje, nismo uspeli da se zaposlimo. A samim tim nismo mogli da budemo motivacija i pozitivan primer ostalim mladim Romima koji treba da se školuju. Znate, kada ste prvi u istoriji svoje porodice koji ste završili visoku školu ili fakultet, to predstavlja jednu revoluciju. A koja ne može biti prepoznata kao takva ukoliko je državno prepoznata. Zato je ovo jedan veoma važan trenutak, veliki korak za romsku istoriju, veliki korak za istoriju Srbije. Zahvaljujemo se predstavniku gospodinu Aleksandru Vučiću, jer na ovaj način šaljemo poruku mladim Romima i Romkinjama da je država spremna da uloži dodatne napore kako bi svoje profesionalno i lično usavršavali u svojoj državi i da prepoznaje potencijal romske zajednice. Hvala Kancelariji za romske inicijative i pokretu Open Roma Srbija, jer je ovim programom doprineo najvažnijim resursom, a to su visoko obrazovani ljudi koji su spremni da svoje karijere usmere ka razvoju svoje države i romske zajednice. Mi ćemo se potruditi da opravdamo poverenje koje nam je ukazano, kako bi buduće generacije koračale sigurnim koracima ka postizanju postavljenih ciljeva. Hvala. Hvala gospođo Asković. Molim direktora Kancelarije za romske inicijative Fondacije za otvoreno društvo Berlin, gospodina Željka Jovanovića, da nam se obrati. Ovo je veliki korak i istovremeno mali korak za Srbiju. Mali korak zbog toga što su problemi Roma mnogo veliki, ogromno je siromaštvo, velika nezaposlenost.
i prevelika su očekivanja šta treba da se uradi. Zapošljavanje 30, 40, 50 Roma u javnoj administraciji neće rešiti sve velike probleme u kojima se naša zajednica nalazi. Međutim, ovo je velika, ali i ogroman korak, jer se o ovome govori 20 godina. Od usvajanja zakona za nacionalne manjine mi govorimo o tome da Romi kao i druge nacionalne manjine treba da budu predstavljeni u javnoj administraciji. I tek sada dolazimo do tog koraka. Velika je hrabrost da se do ovoga dođe u trenutku kad se vode razgovore već godinama o većoj efikasnosti državne administracije, optimizaciji radnih mesta. Ovo je ogroman korak u tom kontekstu. I mislim da zahteva određenu hrabrost i odlučnost. I ja bih trebao da se zahvalim i Pokret Roma i predsjedniku Srbije, dr. Aleksandru Vučiću i vladi Srbije i svim onima koji nas su pomogli da do ovoga dođe. Mi smo već godinama ulagali u mlade i obrazovane ljude zajedno sa Romskim obrazovnim fondom, to je institucija koju smo mi osnovali zajedno sa Svetskom bankom. I u ime fondacije ja želim da naglasim da je ovo važan korak ne samo za Rome, ovo je važan korak za Srbiju. Državna administracija i državna uprava treba da bude slika društva. Kad Romi nisu deo državne uprave, pokazuje se da nešto nije u redu u društvu. Tako da ovim korakom mi postavljamo jedan primer koji je primer ne samo za region, primer je i za Evropsku uniju. Kad ljudi iz Evropske unije žele da mi prihvatimo standarde i ostalog i evropsku romsku politiku koju je osvojila Evropska komisija 2014. godine, zemlje u pridruživanju treba da ispune takođe taj odlazak. Međutim, ovaj korak pokazuje da smo mi ispred mnogih zemalja Evropske unije koje ovakav proces nisu napravili. Ovo je jedan iskorak, mi ćemo da nastavimo da radimo i sa predsjednikom i sa budućom vladom, na tome da se ovaj mali korak reši sistemski, da imamo još puno mladih ljudi koji nisu danas ovde sa nama, mladih Roma koji predstavljaju budućnost Srbije, jer ovo je dobar korak za Rome, ali i dobar korak za Srbiju. Hvala vam. Hvala gospodinu Jovanoviću, poštovani predsjedniče, dragi gosti, ovim je svečanost završena. Molim vas da se pridružite na koktelu. Hvala vam. Sì.